Ando ni Professor Ngugi wa Thiong'o, your father. Na muthuri ucio gwiciria thiini wa thi. Ni atambulikanite muno uhoro wigi wandiki wa mabuku wake. Hihi ugikura ndaiguite interview cia kucigana ugikura urakurire muthee wanyu hanaga atia? Uwe nduke wabere tugikura no muthee, right? Muthee no muthee. Era kindu kingi ni muthee. Yeah, do ira koru shino akora guthi kugura ngatheti. Koru shine tene. Igathi kagura ngatheti ciothe, nda guthoma ciothe. No riu ndagura ngatheti nyingi ndo makwanjia kuria ni ciao. Akiuga ni cia baba, akora ndoguo no gakiuga Ngugi. Makiuga he ati Ngugi. So de mucie ni baba. No ndina kuu njari mone akionaga impact yake kana gathi handu ndathite kunywa cai ndi munini ngakora andu makiaria ciake, you know. So yeah, gatheti ndia tutwara Bomas of Kenya by the way to kurakara muno ati maratharirie Bomas of Kenya. Ni to Bomas of Kenya riu yari a cultural icon ito, right? And we go to tutwaraga ku ni atutwara ka table tennis. Why? Leo muri ni to era meda na chess. Ibano abitio with chess. Ko giga to nobody, it's just normal, right? Normal, of course, ukiri na madena, but it's just normal. No riu toni aragithire riu ni ngoranyita impact yake. No ya impact ya andu ingi yothe, and but in particular Kenya. Riu ni drona in ways itarona gemu wewe. Yeah. Na shesheni hakuhe nawe.